Ake sikhulume singabantu abamnyama siprogrenyiwe sifana neremote oyithengayo bese uyayiprogram ukuthi isebenzele lelo sango lelo phela. Siprogrenyiwe singabantu abamnyama sicabanga ngendlela umlungu afisa ukuthi sicabange ngayo. Uma singakhuluma ngeMarch and March ayikho wrong, kodwa futhi ayikho correct ngokwelanguage yayo. iMarch and March kuningi ekukhulumayo okuright, kodwa khona okunye okubonayo ukuthi usalekelela yona iWest kwi-strategy seWest. Ukube iMarch and March ithi ilwa nobugebengu obukhona eSouth Africa babantu abadayisa ngama-drugs, specifically ama-Nigerians nama-South Africans. Baningi kakhulu abantu abadayisa ama-drugs bama-South Africans, abanye abo bayikhulu eziphezulu, bacebile, abanye noma bengezona izikhulu bacebile. Abantu abadayisa ama-drugs akuwona ama-Nigerian kuphela, nama-South Africans namaZulu akhona adayisa ama-drugs maningi. Ukube iMarch and March ilwa nobugebengu na wonke umuntu owenza ubugebengu eSouth Africa, particularly laba bama-drugs, bese kuba ama-Nigerian-ke wona a-specific ngoba athatha nezingane zethu ayifundisa ukuba abaqwayizi, azenza abaqwayizi, ubenefit wona futhi abawubasi balabo baqwayizi abayingane zethu. So ama-Nigerians makuzospecifya wona nje cha, iMarch and March ngabe i-right ngoba kufanele ilwe nobugebengu, ingalwi nama-foreigners ngokugcina isifuna ukuthi kube ilwa nama-foreigners straight. Yebo, ama-illegal foreigners kurong ukuba illegal ezweni, kufanele ube namaphepha akhona, kodwa ubugebengu obukhulu nobulala isizwe ilobu bama-drugs. Bese kulandela bona-ke lolu bokuba ezweni umthetho ubungekho. Kodwa yonke lempi njengoba imi kanje isithi uliwa nama-foreigners, isihlehlisela emumva ubumbano lama-Afrika, ngoba ngeke size siyinqobe impi si-South Africa sisodwa, le yama-Western wona e-United, thina silwe njenge-South Africa sodwa. Eringini ngeke ungene uyi-lightweight, ungene nomuntu owusondonzima uzoqumba phansi. Ngeke silwe thina ne-West sibe si-lightweight si-South Africa sisodwa. Singakwazi ukuyinqoba masizohlangana sibe yi-Africa sonke. Manje-ke kudwebeka isithombe esirong. Uthi mawubeza ubalalela abafowethu abayiholayo ubone ukuthi mabekhuluma bona abakhulumi njengabantu angazi ukuthi abafuna abantu base-Africa, kodwa baspecify ukuthi umuntu owenza ubugebengu eSouth Africa ave kuwumuntu osuke eqhamuka ngaphandle kuphela, bakusho lokho. Kanti baningi abantu abenza ubugebengu abakhona la ngaphakathi. Akufanele ube ngathi ukudayisa ama-drugs kusemthethweni mawuwase-South Africa. Akukho emthethweni mawuqhamuka ngaphandle, kubukeka kambe makubekeka kanjalo.
bese sibuyele kule yokuthi basithathela imisebenzi. Leyo basithathela imisebenzi, yebo basithathela imisebenzi, kodwa nalapho futhi usakhombisa kona futhi ukuthi siprogrenyiwe futhi nalapho. Yini isihlezi sicabanga ukuthi umsebenzi uyoqhamuka ngomlungu njalo? Abelungu njalo oqhamuka nento yomsebenzi, thina ngeke sikwazi ukuyicreatela imisebenzi amongst ourselves. Ngeke sikwazi ukuyicreatela thina. Masihlehla siya kule genge le eyobhuti eqala ukusebenza ngama-70s nale eqala ukusebenza ngama-80s. Bazokutshela ukuthi umsebenzi ubuxhaphake kangakanani, bukhona nje umsebenzi kakhulu. Kodwa ngama-90s sekuhlongozeka ukuthi abantu abamnyama bazokhululeka, sekuzophuma obaba Mandela. Uqalile igraph yashona phansi, wadecline umsebenzi. Abelungu sebebona ukuthi seniyarealize manje ukuthi kahle kahle umhlaba wenu la eAfrika. Bona bafika beqhamuka phesheya. Senivuleka inkulu, baqala bayinciphisa imisebenzi. Sanama-graduate angasebenzi, bafunda abantu babe neziqu bangasebenzi. Engakafika amakorekwe lawo nizamakorekwe, yimbi lona lelo gama, kodwa liyaziwa liyasebenza, sekuyigama elisebenzayo. Ama-foreigners engakafiki, afike ukubaningi bawo uthathatha imisebenzi, into eyenzeke after ama-2000. Kodwa imisebenzi bivele igraph ishona phansi, okhomba ukuthi isitha akuwona wona walandiwe ngoba engama-cheap labours elandwa yibona laba bamhlophe ukuthi bazowaqasha bawakhokhele kancane. Vele umqondo wokuthi bagcine bethole ama-cheap labours uvele ukade waqala ngesinyenyelo. Mina la ngisebenza khona kulezi insuku kufike umshini o-robotic okwazi ukusika utshani emagrawundini. Usika ubusuku nemini, u-robotic. So kubuyele embuzweni enganga ubuza othi abazukulu bethu nezizukulwane sesisini nesesihlanu bobe besebenzaphi, senza kuphi thina esiphila njengamanje, thina esiku-imagine manje senza kuphi ukuthi abazukulu bethu, ngoba belungu uma beplana into bayiplanela for the next 150 years ukuthi abazukulu babo bobe bephila kanjani, thina bethu bobe besebenzaphi. So waxosha-ke ama-foreigner aphindele ngakubo umsebenzi, kodwa igraph lekehlile ngiyaphansi, ayangena i-robotic iyangena. Ibile ikhunyela kude bengihlezi ngizwa, sengiyibone nangamehlo straight, ikhona i-robotic iyasebenza, izothatha over imisebenzi esetshenzwa abantu. Leni ithi nina ama-foreigner aniphuca yona izophela, ama-foreigner seniwahambisile. Abazukulu bethu bayosebenzaphi? Isizukulu sesine nesesihlanu nesesine nesesikhombisa bayosebenzaphi? Senza kuphi thina? Yini sicabanga ukuthi umsebenzi nje wakuvele kudala uNkulunkulu ukuthi uyohlezi uqhamuka nomlungu? Awukho umsebenzi osokwazi ukuthi thina siwuqala makuhlehla kokhokho bethu baba ama-good farmers, belima be-good ekulimeni, befuyile be-good ekufuyeni. Asizami ngisho ukuphuculana-ke lelo khono lokhokho. Inkukhu edayisa ko-KFC njengoba sino-KFC abangakasibathanda kangaka la eSouth Africa, akuyona la eSouth Africa leyo nkukhu. Inkukhu uma ufuna ikwazi ukudayisa e-KFC, umuntu oyiphasisayo use-Switzerland okwazi ukuyiphasisa ukuthi ikulungele ukuthi ingadayisa ko-KFC.
lokho kukutshela ukuthi kulukhuni kangakanani ukuthi inkukhu yale South Africa ikwazi ukuphasa ukuthi kube yiyona. Sekungabhekakala ukuthi makuyase South Africa iqhamuka kubani, then bese iyaphasiswa ukuthi ingadayisa ka-KFC. Lo okuyiwona obenefita kuthina. Thina funa silwele ukuthi sikwazi ukuziphathela umnotho wethu, sikwazi ukuthi siziphakele thina, sikwazi ukuthi sidle ukudla okuqhamuka kuthina. Ikona efuna sikulwele, hhayi ukulwela kakhulukazi imisebenzi ezivele abantu abaphethele umsebenzi, abasiphathele leyo msebenzi baleke behlehla kancane besinciphisela yona, baqonde ukuthi bagcine bengasasidingi, sebekwazi ukuthi imisebenzi yabo iqhubeka singekho thina. Izitha asiziboni ukuthi iziphi, sihlasela abantu abazisulu njengathi, bayisulu nathi basiyisulu, sihlasela abantu abayizisulu njengathi. Kwawona uma sekungena i-robotic vele umsebenzi ongaphelela kwawona yiza ama-cheap labor, kuba banandaba vele nabo basabasebenzisela ukucinanisa thina ama-South Africans okwamanje. Kodwa vele la iyakhona isekuthenini kwawona iy'moto ezozidrayiva zona iy'moto. Kuyimanje iy'moto yikhona ey'kwazi ukuyifaka kuma-parking. Shuthi umsebenzi we-driving wona lo uthathwa yiwona ama-foreign. Lowo msebenzi we-driving usazobuya uphele nje iy'moto ezozidrayiva zona. Imisebenzi nje izophela noma kuthiwa wona wasekho ama-foreign. Thina senza njani, senza kuphi? Kuba kufuna ngabe sithatha over kumasingcwabisane, kuma-insurances, kwi-banking system. Singabhenka amabhenki a-ownwa phesheya, ama-funeral cover wonke a-ownwa phesheya. Funa siziphathele yonke leyo nto kube yithi i-benefit isethina, kuba vele isiza thina. Izinto engabe sibhizi ngazo kunokuthi sidwebe isithombe esibi komunye omnyama ngelinye ilanga esiyomdinga, ngoba sisiyisulu sonke. Ngelinye ilanga sifisa ukuthi mesikhululeka sikhululeke sonke. Siyi-South Africa sibancane kakhulu, ngeke sikwazi ukulwa ne-West ey'dingweni esiy'dingayo, ngoba vele isikhohlisana ihlomelene nabo. Bona banibonile manje ukuthi iningi lenu selirealizile ukuthi hhayi lathathela umhlaba, konke ney'mbiwa phansi zakhona sisezandleni zamasela. Bayakubona lokho, bayakubona seniyakubona. Kodwa sisalwa izimpi ey'savuna bona. Uma silwachitheka igazi kuyobhenefitha abantu, ubani ohleka lalo suku siyilweke sodwa sabamnyama-ke nama-foreigners nathi. Chitheke igazi, ubani oyohleka zalale phansi oyobe bhenefithile. Umbono nokubonisana lokho engikusho, umbono nokubonisana. Angabona othandayo ukubona, angeke abone futhi ongafuni ukubona. Kodwa ngelinye ilanga kuyofana uma sithi hlangana mhlathi owazanayo, kube ukuthi sithi hlangana mhlathi owazanayo okwangempela. Zolo lokhu besi-celebrate ukuthi kade kufike abaqhamuka kozihamba abangoni kubekwa isilo sethu. Ongangezwe lakhe besukile abakamphezeni lapha abangoni, abaqhamuka abanye beqhamuka ezihamba, abanye beqhamuka koTanzania. Sithi hhayi kusamaZulu onke lawo basuka lala abantu abakithi sijabule. Manje kodwa sesithi abahambe bonke bamagwerekweni badayisa ama-drugs, kodwa kuyaziwa ukuthi ama-Nigerian adayisa ama-drugs nabanye bethu abalanga phakathi. Sekuphelile manje ukuthi la bantu abasukala nabantu abaseZimbabwe abasukala
omzilikazi kaMashobane, unoNxaba abalapha koMalawi, unozwa ngendaba abaphelela eZambia nakoTanzania, unoSoshangana abaphelela eMozambique ababesuka la kwaNongoma. Ekade kuwukuthi labo bantu siyathokozela ukuthi bayakwazi ukubuya bazosikalaza, bayakhombisa ukuthi bayasuka la bayinsilela. Kodwa namhlanje amagorego ayikubonisana, hayi kabi. Kuyafuna ukuthi ngenye ilanga kube kuhlalwe phansi kuboniswane maningabandawonye. Ngiyabonga.